ajari demang borki bimamu sedia ka ada bataki asa matada materna ure-uri burju-burju mawawina mangacu si ado pami burju mawo amakelan nabardunga saripi asa rasa minati gawamu jalan sangat aminatu atuamu burju-burju mawawina mangacu si ado pami burju mawo amakelan nabardunga saripi asa rasa minati gawamu jalan sangat aminatu atuamu asa rasa minati gawamu jalan sangat aminatu atuamu. Jadi oleh yang dari Selatan, oleh yang diperbuat dari Bangsa Serion, dari Marindo Toro, dari Marindo Ngami, halo, suara-suara di rumah turun Ngami Serikar, di zon, Haroro Ngami di zon, Ima Dongan di Sidotamon, Dotam Serikar, Siang Persatuan Artis Batak Indonesia, DPD Provinsi Banten dan juga DPP dan juga dihadiri DPC Serang Cilegon Suang Songoni nang sian DPD Sumut Dohot DPD Jawa Barat Anggi Dotam Sidotamon Sekretaris Daerah DPD Provinsi Banten di Persatuan Artis Batak Indonesia Jagoro Pangkat Nyon Parjuru atas nama Persatuan Artis Batak Indonesia mengucapkan selamat berbahagia Mak Anggi dan Diho Anggiku Natalia Buru Haloho melihat dari Tuhan nunga di jalan di pasu-pasu negara dengan kim melodi amata nama masuk-masuk kamu Ommat Kina Aridauni nung liling apa ini alani nunga gudang be ija lamu akan tak pasu-pasu ada gudang ada dauli mulo siap kamera kamu siap artis di soal studio nggak di sobe bungu sudah perwakilan Hono Nanggi jadilah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab awalongi mai sinatarion nong jadi pasokibul mama kita parsini ikon somong sedima nang rohatan nang juata somoni iho adik Natalia baju angginami Sidotamon parmusi domon parsini molo otik petelat mulak tuja mulak turmur kodang di molo ngasih kok biamang ngasih kok be tatangnya komon ke wargaon asa gabi keluarga situ dong hitung-hitung tak terlemuri nanian hitung-hitung di Tuhan tanyang nami jomat tadi bata gajang ma umur tak salhukna api nata bagido 7 bulan dari on Tuhan mana pasal ton gimana boy kupasat tani sian Persatuan Artis Batak Indonesia sudah itu titipan ngikut pami bedang kira do tamda kalau saya di pasat don nong makira mun don no sian bembina sian penasihat dong di sono dan kita
rumah rohani Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan sukses dalam semua pekerjaan, sukses di dalam rumah tangga, marana marboru sahatu saur matua. Dono nami do songon hadani na dua-dua nama dok ribur ni pakat tu ribur ni hotang tu dia pe hamuna dua pengantin baru mangalakka tu sima ada hotang pas samota saat di Solo saat matu botean saat tu tigaras sana mahamuna tu panggabean jala horas soras. Sama amang boru. Orang kelak. Mengatung boy udah tak kelota. Boleh tu. Malihat ma di Tuhan amang boru di nabor hat hamisan hutan amit tadi barmatong satu hutan munawar di hutan Siregar. Bunga tunglas rohanya namang boru alai dan makatai matong akkaraja idap situ atu tetek doindang ulan di godam. Ser-ser ulan di tortor pitu doindang mata niari. 10 bulan matani bulan. Bolo nang makatay matong akkaraja amang boru pasatamu mazo pinggap panukuna. Duru-duru di hutan na panuaran ni Salau. Bolo marsud to hula-hula. Balik to do uluan asa dapat ka pangunuan duru namin. Pasatamu to ano ba ni tulang ta. Dia lagi. Go, dia tahu. Gabi majal horas nung atari pertutu sahat tujulo namin di pinggap paso, pinggap panukunan na di hudulan na raja ni amang boru. Takas do ubay hutan jalan huberik kami. Di so sikop na salu na di ba patupahamu ima napura sira raulung napura ikaw rata hasomalan din atas soribada napura tano mo di amang boru napura tano ranking marsirang kuma. Bolo tu badat tapi amang boru so kadwat pada ulang butut kita tong matong marsigong guma. Matulog. Sikop di sonot tong amang boru ipatu bahamu so boraspir. Asa pir mabuki bahul mapasaluman. Pir mato di luju-luju manang akka pangomuan. Matulog. Amang boru takas do huberek kami di so ipatu bahamu do obat 5 ringgit na pinatuban ni pamaritata. Amang boru bolong dihamion di silai sabungan siwal turpuk ikut di pos dobenon nami amang boru ang kunaw pato. Alepos maruanya ang boruku marningot dohami dibukan upung nami si jolo-jolo tubuh ikut pas haton nami doktor tu jolo mu amang boru nami sada iman agabe pinggan pangalus alani amang boru
Las marohamu asa sada marohamu asa tungtengka mardalan ulauta ulatnya satu salilingi ulauta. Boru nami. Mau lihat yang tulang. Nunggu pasahat kami punya panukunan tu udah dirajai. Dia mungkin dirajai tong do jika mau ke burumu. Di pasahat kami tu kami tinggal pengadusi. Saya do isi na posro hani dirajai saya do kami tong mengadu pihamu. Jadi menutup hijau tulang. Saya mengurung. Jadi soni mati kita teh. Yo tadara do tinggal pengadusi sa rajai. Ho silai sa bunga. Yo si tua-tua to bani panahatan yo tibon di pahu. Bolo pin nasahatan na. Sude mahita mandabok pasu-pasu marhite tangyang ni rajai. Raja haloho silai sa bunga. Bola tema. Kiri sudiru rajai. Tahu tima tutu amang baru perjolo mulai tema di Tuhan. Isudi ko kudu jojo muna amang baru oras doha misah hatu yang anak monompor hatta metok siaputa nami paropo sila isa bunga. Nung ating sok sikop kami amang buru hundul di harosi sikapnya matiar na pinangatupan ni amang buru nami. Jadalas roha nami nung amarsipanganon na dago kami amang buru butok kami mangang idehan nalas. So bukas nami minumay si Tiyo-Tiyo na pinatupan ni amang buru nami. Song-songoni dohot imalupad juhut na pinatupan ni amang guru namin. Senggit metong amang guru pamurna sa metuda di saudara metubuhi si palupa ibuno may si paniyak kuli-huli. Ala niya itong amang guru na mapanuk kumahami. Di situhun si panganong na pinasahat ni amang guru. Dia mahata na dia mananirok na tuntarkas mahata mo na mo. Wala mga tulang raja bulon, tulang dan lucu. Wala ka betul itu hakka. Dan paru-paru kita di bagasan masiro. Benar atau kabuhi raja isuk soni akan tulang lama. Kasih aku isi pangama tulang raja ulun malu tabuk na babulun. Bilang si budong-budong otik si permitodi. Asa soni pada buat perasaan tulang raja dihalas surah kami. Asa bangun nama ratu di rupiah. Ras mamuru na mga tentang betul kami urung na mga liya. Bahwa itu si tua buru-buru itu rin paharang siyoto. Bakono atau dinamanukun mga soiboto. Kalau ka manukur aja yun. Terus na tulang perurasan pangadian. Sino ba yun? Itu hatta mola tema di hamamang guru nami. Di suku-sukun nami di hatahon namang guru nami parhurasa panggabir totong di hatani si panganun na gagawin. Amang guru idok na dua sa korta na marhal to mananagatat di rubian. Horas matok kami ng mga tong suang sungunin ang hamo mang buru namin ang mga leang. Betul. Ido tutua mang buru tikos do sa didok ni si dua-dua. Asa tong takas amang buru diaka ulaw tadi sa daryo. Takasin na ujuk purba takas tuju akola. Tung takas mahamo amang buru pargoba. Asa tung takas sudi saat sudi akka silas ni roa. Alanya amang buru patingan besak matu hamo ang buru na. Tulang raja bulon. Udah tunggu raja yang jawab dia kami dalam panggung musuh-musuhan. Toh dari formasi dua bertemu dengan Zuhudi, berkota bulun dia bermerah untuk nauli berdoa dengan tulang raja bulun. Bila siroha alihalu kita selalu dari bagas stadion. Bila tabuhai lekas sudah. Rap kita mengudur dari anak kota tu bagas dorong itu hari. Jangan lupa di pasu-pasu hasilnya di pasada. Tuhan ini marhita na posona. Masrohan kami tulang raja bulun. Asal ngapi dulu naik bawah di jogi kami. Uli ni bilang metong. Buna uli baru nagabe dui raja inang gabe paruh kami. Di masrohan tulang raja bulun dan lupa kami. Torang di damang dainam. Bulu mahulya na muli buru na ini go di bagasan adat di bagasan uhud. Abalero tulang raja bulun na paratik kinauliw na masyadobak kita. Raphan mison nomor 7 na naing pasa anak nagok barato sinabot so baniuhum so baniara ni buri raja ini masih aku dah tulang sino Pas na takas mo to di hataw namang buruk na marhata sinamang may ramang guru ate. Amang buru takas do huboto hami siyan hutamu amang buru
Siregar jala terbarita do nang walong gubernur sa jenderal amang guru di nama ada sinamut takas kilo amang guru punaki unang pola jang marbunga ala marbunga alain ko pa amang guru pangibuhan ko tiga tuwa mong guru nani woto hami anak ni raja anak ni tuwa ni anak ni raja do hamong gala anak ni namor di hata ni sinamut na siguro mitong nami amang guru piga mahurbuna piga malubuna piga ranggu mamasna asa huboto kami amang guru pagpapaho do kobu nalaho inganan ni pamamasa amang guru bolo boy niya tak kasma pabuwa amang guru kusir dari baik ada tuh ano pemurong na nalah paduba di servit tiap kali inganan budi mapur atau nunggu waktu Raja Ibe ke Jenderal Gubernur ini maka nasal pun itu lah sendiri itu marah sama ini corona na sok bodoh ada tuh lebih susah tuh alay pulang Raja Gubernur dan nama kuat dia pulang Gubernur pesawat paling sebulan ada kasto itu situ dua tonanya tuh kami songok situ baru itu pulang kami sesuai yang gue tuh udah tuh nasi jadi lemak kulit asal udah di bangunan kita perapian akan ada berjuas perhula-hula itu berapa persaudaraan karena dia pulang Raja Gubernur seorang kelucuran di Raja terus marah di Raja kalau horbo pengidol di Raja luturo akasere kalau itu magido kami pasaran kami betulan direngki si suara nah sineta di pemerintai jala sesahal dalam tahun mana tulang saya mengilat kalau pengidol kami tulang sisa hari manok bahwa saya mengalir kumati amang guru alay bodo sige pangapati di gaddo di amang guru gabi ma alay amang guru marapanigon kaduhan kamu guru kami asa manginutik ke kami di kami namar hamarangit terluoy manong di bulan-bulan namin di hamu raja ni guru namin wado suruhan namin horong ni hula-hula imadi na mga manjalo panutuyok kami siya kami hula-hula takas daw pa yung tami pagkatiyang mo dot raja ni parburong mo Raja Siregar uli jaladinggan mars paulolok kamu molos yak kami horong ni hula-hula mo dohorong masuk menatan ni tua-tua balita mapagabe tumo dalam sitaduan arimu na do gabe ala takas do hamu hubege hami mars pauloluan so ni mahatas yak kami horong ni hula-hula maulati ma dihamu hula-hula namin tulang namin ang horsang api hami takas na siyang nidok ni si tua-tua dan kani buluduri na sa jokal buajari gabi tulang panuturi hula-hula pangajari do hamu tulang dihami alanya tong maulati ma isaluhut na panuturo muna dihami nung atong posro hanami nalaho mga lusi sungod dia pangiduan ni pamuron namin Raja Siregar. Amang guru nung atong sikop kami marsadatahi di kami na marhawarang kita lumubi matong di guru nami sungsoni do di hula-hula nami nung atakas upang iduhami panuturyo siya salhut na hula nami do tulang nami ala niyan to amang guru ataw namang guru kumasyok barite sedia gudang maringkit sedia gudang mahorpona tiga ranggu maumasna asa tung lasruhan namin hula-hula mo siya loho silahi sa mga tanong guru ko ma Sunahatan mo ito de sunahatan na sa diya mate jadi sungani ma dihamu orang hula-hula do tulang nami nang pinadohan na kini tulang Raja Bulun takas do di paitu kamu pagkakaw nami doon ang ipagubog mo rajay rata si Aloho sila isabugan nagurjuro na sila alaya sa lampos roh namin jalan lamalo kami pasangap po kamu sudi hula-hula doktor namin kajirahamuan tulang tubirahamu takas mismo tua bulong ni guru-guru na stok kedua jari hamu raja panuturi pangajari di hami burung mo kajirahamu tubirahamu kami tulang guru namin di hamu na
Papua kami cuma tertakas nanti kami kami Yamuna anak katai Bilota. Jadi semua kami semua hula-hula sekamuna sebentar boleh ada memahami kamuna ada mah kamu baik kamuna di Bilota saudara wartawan kami. Jadi semuanya dihamu nami nami rajai Raja Haloho Selahi Sahuga Nahuli emang guru. hanya sebetulnya tahu dapat hikir roh mak kata aku sesuatu alam yang kami dari buhu kakek musik beri bayi kami kosro aku pas itu kami masuk baniuh ada di boru rajai 30 juta rupiah di Indonesia tulang ditambah dia kepada Dayon suhina penawak dua kepada bumi semuanya betul lah. Mulai hati mandi Tuhan, boleh siar rohak punya nama butuh huduluk putu. Alana nak kimpe hita makadaya mang guru didus kita hita dulu didus di rohanta. Alai nasiat narata na pulus di panitua. Hata niak keraja, tongdo suhu nagabi sihutoni. Kalau pakai itu partikian amang guru. Awal telah udah rakyat. Songon iman ang dihamu hazuhutun na. Takas doon aking nung atong marbunga-bunga niya kunabahin ng mga makadahot to mangido mga elekto pamurot ta asa itong hapal niya di sinamot ni burot ta. Alay las marwat ta bolo songonaw na torlasido rohat ko. Alay post-roha bolo mabasak mapartikyan tuha mo kedo di sunam. Bila ko si tua-tua tatok baru tadokku, padok baru padokku. Molodongga di gabiho kamu pasti kalung nabi, HBB manulopi ba atau gabiho damang ba. Buti ba sa kami asuto. Mulai ni mak dia mau kirisok nami. Amang guru tu takas dibagi amang guru kan hata di penindusuhun. Ido si tua-tua pore kina malibing ongkang marbaba. Gabi do persinamo naudik, gabi horas do persinamo nagudab. Ala niatong amang guru, buat amang guru ma siya ni sinamo di asa tu sikup kami, ready kami di dalam umat jam. So ni amang guru gabi kami ma. Jadi itu yang masuk ya bang guru, enak tiba dulu halu itu, bersama. Sinamok nagok na pinasaan ni ng guru na wala ni pasang namo magkong kasuguton. Korhat na mahami pasahatom ubatulang dot odoran niya ang guru nami Raja Sirega alam niya ang partisip nami dan kamu mah partisip
masih cuci tiok batahi. Teluk dan yang kedua sepasahabat muna. Alani ikut risto kami amang guru jelas diroha dihadabiun hasan abone. Alani pusat muma tinggal penganan amang guru. Suri ulang Raja Bulog di sangat dirajaingan baik korono kami bagi sada-sada tu dirajai. Alai memerku pertikian. Bola sahli pasahat paham tulang Raja Bulog di alas surajai mah. Gawe amang guru jong-jong mahita. Urang mari parholongi. Tahu di ma amang guru. Jadi amang guru di namar ningok kami tutu di muda ni akka si jolo-jolo tu di terlumobi may di haha para hudul nami. Ala netong amang guru buha amang guru kami ma nama katahon hamu napasaton hamu ma nama katahon kami napasaton amang guru. Jadi sore madi hamu ulah-ulah nami Raja Simanura. Ulang Raja Bulog mengaradi mamu Roma ulah-ulah nami Raja Alo silai siabuan pasahatot tutul marakut purajai.
Las marohamuna amang guru disudehamu amang guru nami raja Siregar sudedo hamu dapotan ulos si pahatun nami jara sudedo hamu pasaton nami dia ka pasu-pasu ala takas de boto hamu amang guru ia nak tulangmu na siap parbabahutan nami siap paroko nama lo martono ia layalo kugudang na amang guru sabtulo bitu buluk ma ulos serbang alay di salubuk na ima ulos tinurun ni amang pasadong nami duwagtong tuhamu amang guru nami semua mga guru mau natin tulang raja bolong mga arani kami pasahat raja kami sumamu pasahat mo berjuru turang ulos pasamot Jadi diharu dipotong tudong dari nauli di bulan na dinalong bisa dibagai marlat dorong di jalan ng bulan na nataptan kemudian dituani kalau kami kemudian pagkalipon na tiga siyan magajorong dituani masih na betul guru nami nagado para kamu anak na nagado di bagian sebelah kirom apa yang namanya Pak Ulus Bila Ulus itu Prabu Ulus Ganjal Ulus Mahasal Jalan di Guarab mau ngajari Ulus Paksano pokok dalam nabi di Melawan ini kehormatan nomor 2 di bantah asal nabi akan ulun dengan mengotok di bulan Rabiul yang mau menjadi hamba di asal berdua kalau jalan-jalan dengan dengan bulan ada tokoh yang mau berjalan dari Roha dan Ponang Roha, Ponang Roha dari dua. Tunggu tadi skor di dua tua, dari dua kita menang berguru dan kita hormat dua, laksana berhak. Song ini nanti banyak kube ada waktu pemain tu dari belum kuat orang Jepun. Saya satu mereka satu dari Lahore dari satu nama Roha, satu nama ini. Luar. Terus musik. Jika volommu maburu Pambina tua mo Ainung naro wero kapi Natinodo di rohami Oras maho Tangianku maboru Kita bertemu rahasia Di hutono monamai Heraku sila doami Oras mawa Biur marikan bir Anak dunia penawa musik
kadang orang segala mga usahon niya nakasok-asok ang usahon itu segala mga usahon pulo nila unang manyan ko pulo masyan ini ang pangalan sa ligaw masih pulo ko kuha girubian asa tubo ng atong akasilas muroma ito na to ng itang sekali so kung nakatudua sila sa muroma namin Apel namin na ulos sila dulu 5 ulos kita mengaku ulos ngapal dalam ulos maganda pangsigan namin may dinalaw ng ito to anak ka nomor 2 di rasa anak torok na pinopat gamong anak ko dan jam magmumpa ako ng formatua silur na pinakalo gano'n ang ngayon lagi na kanya at itong mga Roha, bantuan Roha, Roha ujung minata siya kami at itong hatang nagpaso na bornok po dakan niya rin natin itong anuhan badang buman ang surasiran itong buman amat silong Roma bistar mata niya rin tak mamatang sa itubong na ninabuhat kaburo na malukasari doon ang nagisip na boy na berasa panong puna ayat nitaw sila lahi lagbok pinadidiya itong tudiya pehong at lahi di mga bosong pangatapan sa uliya. Para solo lipat suara kuwagyan ni Tigaras. Daling mahal dari dyan ako kapala. Tuhan memberkati. At kawalan sangat kami